Ni kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Ka jila Meghalaya hakakat kendai terik unai luar arjar arpo. Kala saki biang ya arngot kirang ba, kibalaklat no na kajingpang COVID kat kendai. Ya kini ki arngot latip kerteng kum Karthik Ghosh. Ubalasan pos nam kerta na kasnong Anandamat Tura West Garo Hills District. Kat kum kurwa balapha da DHSMI u Dr. Amanwar ki bahayang sem kila penkit yo Karthik Ghosh ha Tura Civil Hospital hakakat nyaw terik unai luar arjar arpo ban yo jing sumar hendai uni rong ba ulakla no kat praterik unai luar arjar arpo hakapor nyaw beje janmien. Hadian belale tes lalam bauduan yang jingpang COVID kat kendai. Uni rong ba ulakla no na kadaw ka jing kishit bat ka jing pang sini bat hypertension. Sawai pat rong ba belaklat no uday belatip kerteng kum uba artis pinggrup ubalan drup ho pras nem kerta wasyong pasa Hamadan Rting Shillong East Khasi Hills District. Ki bahayang sem kila penkit yuni rong ba ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital ha ka khatlai terik unai luar arjar arpo bat belaklat no ha ka khat kendai terik unai luar arjar arpo ha kapor lai arpusau menstep. Ya uni orang ba hadin belale tes lalam baudani ka jingpang COVID kat kendai bat uni orang ba ulaklat no na ka jing bomla benring bat penihar mensim bat na ka hypertension. Syuk kat kum kajing ajing kenjong Dr. Amanwar ki beriu ki belangat kajing pang COVID kat kendai mentang sing sejan ka kat kendai terik unai luar arjar arpo kilong borok sispa kat arngot na gini ki sispa kat arngot pra punyongot ki dei na East Khasi Hills District kat prangot na West Garo Hills District saungot na Riboy District iway na East Gente Hills District iway na West Gente Hills District but iway na South West Garo Hills District ki beriu ki belangat ya kajing pang COVID kat kendai kamun chua bat ki brayo biang ya kajing ko jingkya kilong 20 ringot.